Ćao momci i curice, danas snimamo još jedan klip na srpski, kada u ovaj klip jaz ke pričam za dva bona, za svi što ne znate ko su dva bona. Dva bona su ti mladi izvođači iz Makedonije. Dva bona su dva izvođača, od kojih jedan se zove Mario Aljejk Kun, втори izvođač Antonio Stojanovski. Tija dva momaka bili su zajedno u vrtiću, pa od vrtiću učili osnovni školi, pa od osnovni školi prefalili su se na srednje i njihova želja za muziku nikad nije ugasila. Oni su radili muziku od njihov 7. razred i u to vreme oni su snimali sa Skype mikrofonu i sa najslabiji kompjuter, ali oni su radili svaki dan na projekte, na pišanje teksta, na koreografiju, jednostavno na ta želja što im bila u srce za muziku. Prvi izvođač Mario Aljejk Kun je rođen 23. juli 1994. Ta dva momka su iz Makedonije i baš mi je meni drago što dva bona nosi nešto novo na Balkan, na naš Balkan. Kod nas u Makedoniju ti izvođači broju milijonske cifre sa njihovim pesmama na YouTubeu. Jednostavno reperi se podržavaju svakog situaciju. Dva bona su radili dueto THC sa Jelena Kitić, sa Marko Slatkaristika, kod drug Tasko, Traker, šta kod Juci, Fox i red drugi izvođači. Reperi mora da se podržavaju u svaku situaciju. Naravno da njihni milijonski pregledi su kod nas zastrašujući, ali kada oni će da izađe na binu, bilo je haos, bilo je vrlo vikotnica i jednostavno dva bona su izvođači, muški izvođači, šta oni u njihovu karijeru, zlatna doba za njih bila je 2018. Kada su sključili dogovor sa Urban Records, pa dalje bili su u njihni, formirali su njihna produkcija Gorilla TV. Jednostavno jaz šta gledam kaj taj izvođači su radi kvalitetnu muziku, imajo dobre fore, imajo vrlo bomba tekstovi. Kod nas u Makedoniji oni su najpopularni izvođači u Makedoniju, a možda i širočno. Jednostavno to što su radili dva bona svaki dan, danas to za njih je next level, takozvano prosto rečeno. Oni su napravili veliki boom, veliki hitovi i želju da radi
ne žele da radi ne veliki skandali, nego hitova. Naravno, drago mi je što tije sa uspjeli na ovu platformu, što jednostavno su toliko pametnih osoba, što čovjek je jednostavno da ga vzhituje i bili su toliko uporni za taj njihov son za muziku i zahvaljen sam što do dan danas oni su popularni, što imaju milijonske publike. Pred da je bude ova pandemiju, bile su 4 nedjelje u Avstraliju, u Germaniju. Oni su imali koncerti vrlo na celin Balkan. Kako da vam opišem, što dva bona su bomboni izvođači, ali jednostavno mora da pokazuje veliki interes i veliki uspjeh za to što želiš da radiš. A ako imaš želju tu u mozak da radiš to što ti je na srce, radite slobodno i vjerujte mi da dva bona biću sad su oni su sad nov brand za novu generaciju i bukvalno moja generacija sad rasta sa njihovim pesama. Tako da čekamo od dva bona još veliki hitovi sa našim makedonski izvođači i stranski, tako da jednostavno dva bona su toliko uspješni u njenu karijeru, što do dan danas oni su se zalagali za da bude nov brand za novu generaciju i drago mi je što kod njih ima toliko potencijal za muziku i za pisanje na taj tekstovi, što jednostavno kada Kun i Toni izađe na vino, bilo je haos, tako da nadam se da budat ušte toliko vremena na ovoj sceni, tako da jednostavno dva bona su pokidali su svaku pjesmu, bili su kako se zove, bili su jednostavno srećni sa što ima to, što bilo je to. Ja sam još klinac i još ne zarađujem novac za da idem na njihov koncert, tako da to je to što se tiče za ovaj klip. Reperi treba se podržavaju u svaku priliku, kasnije ili pre bit će veliki hit. Dva bona sad imat novi hit Glava luda, tako da to je to što se tiče do meni. Objasnio sam sve što mi leži na dušu za dva bona, tako da budete mi zdravi, živi, veseli i jednostavno budete tu u srcu da ta bona da će radat veliki hitovi, a ne skandalima. Tako da samo sekundu da odsviram jednu pesmu na dva bona i će da završim ovaj klip. Ste flaše ole tvože, od koka trna doze, znam se ke bi da vore, da si terane si pa moje, večer se za nas da, a to mi treba, jedan život od nas, ja ne znam da dam samo zemlju, Pa to te čist ne gri se kreva me nivo, majko može da spiješ ti mirno, pa to te čist ne gri se kreva me nivo. Volimo ih dva bona i uvek sam tu za njih.
Vidimo se, ljubi vas, braći i sestre.